ватано умедворам амакаца хуб сиҳат саломат ҳам бошед. рости дар кӯча будам, гуфтам як амротон чахчах кунам. сари раҳда раҳора бубинам, қати мошин меравад, бо боло қати бо мошин меравад. як аҷоибот. дӯстои азиз, росте ҳозир як бигем мошин вайрон шид. мошин вайрон шид, да автосервис рафтам. баъд як чи да ёдам зад, гуфтам дар ҳам масъала суҳбат кунам. камтар ҳамроҳи шумо бошам фақат то рафтан. ва алайкум салом. мошин вайрон шид, як автосервис рафтам. хеле автосервиси бузург. ҳозир ҳамҷа мошина мондам то остановкара бурам. баъд ҳамин як одам дар таи мошино дуромада ҳамаро проверка кардесай. ман гуфтам ин мошино мондам. баъд гап задам ки фаҳмидам ки ана ӯ раиси ҳамин автосервис будааст. раиси автосервис дар таи мошино дуромадаги сия бош мегӯй ки мастер боша. баъд пурсидам, гуфтам чӣ кор кардестӣ, чӣ бай хел мекунӣ? гуфт ки ман бояд коргарома корша, бояд проверка кунам барои тахассуси ман ҳамин чи аст, мастер аст мошин. хулас ира гуфт ман кушодам сервис ман. деки ҳар як мошине ки коргарои ман ремонт мекунанд, ман хидм бо ура аст, яъне аз назари хид мегзарам. баъд аз ӯ гуфт ман мошина дар соҳибаш метиҳам. то агар ман хидм нагзаронам аз назар, ман ура наметавонам дар соҳибаш. камтар экрана рӯшнантар кунама дӯстон. як дақиқа. гуфт ки бояд ман хидм ай назар гузаронам да мошина. аҷиб. баъд тоҷикистон да ёдам зад. вақтишда бобои моам ке мисол гирем уҳдадор будан. ҳозир ура уҳдадорира вазифа меган номша. раис будан вақтишда. рӯзи дароз кор мекардан, бегаҳ меомадан дар агарот бо кор мекардан. баъд аз ӯ ана бигем ки чӣ мекардан, шав бо кабинет доштан, бо мешиштан, бо кор мекардан дар дуруни хона, дар кабинетошон. ӯ дигар кай хов мерафт, кай хов намерафт номаълум буд. мо ки хурд будем хов мерафтем. бо саҳар мехестан, бо мехестем ки нест, рафт аз кор. яъне ки қадар бигем маҳсулияти хичона эҳсос мекарданда, кор мекардан. ҳозира раисои мо чӣ кор мекунанд? раисои мо миллион аметан, вазифара мехаранд. саҳар мерай, мега раис давлени дора, камтарак давлениш баланд шидагиай, гӯшти гӯсфанда зиёд хӯрдагиай, оле қабул карда наметона. дар дохили кабинети бобои мо рафтагӣ будем, хурд будем, ёд дорем. ана якта стул мондагӣ, якта стул ва ӯ тарафшда як чандта стулои дига мондагӣ. одамо медуромаданд дар қабулшон. ҳозира раисои мо чӣ кор доранд? се комнатаи кабинетошон сета комната дорад. комнатаи чойхӯрӣ, истироҳаткунӣ ва дар комнатаи дигариш ҷои хов дорад. диван, двухспални диван, массажни салон, ҳамаи чиро оварда дар кабинетошон ҷо кардагиянд раисои мо. чӣ кор мекунанд раисои мо? раисои мо да саҳар мерай, мега ки давлени дора, абед да мерай, мега оли гишна шидай, раис абед кестай, баъди абед мерай, мега нав авқота хурдака, ҳозир бояд иқа ҳал куна авқотша. хулас бигем ки раисои мо фақат ба ҳамун дар дохили кабинетошон ба айши ишрат саргардонанд. ӯ аслан хеле
اینجا یک حالا توجیک اومده گیرن از وطنی ما هموطنوی ما هم زیاد چیدن اینجا رنگ رسیش نیستن بگم که چیکار میکنن رئیس های ما رئیس های ما با پش میزنن یک اتاقی استراحت کردگی فلان قدر پول آمدی بعد کار تبود میکنن یا امضا میمونن یا که برای حضور رئیس در اومدن через چند посредник پول داده میگذاری تا که در حضور رئیس بدروی و قطعی رئیس صحبت کنی اما رئیس های اینا را من دیدم واقعا هم همون رئیس های دوره های پیش همون بابا همون بگیم که انا خیلی کنم همون خنه کنه که خیلی است که یا که من دویم در گرمی میگردم هم خیلی خنک میتوه رئیس های اینا را دیدم راستی گپگم اگر همون بابامون در یادمون زده یک انسانی عادی که نمیگه که من خدر افتا سرویسی کلان دارم من رئیس هستم در اینجا انا من گفتم کنی که جدای شفت او که اون اوجده میرم نگاه میکنم در تای ماشین او را میگم شف کنی میگه که مایم شف های تای ماشین برو ما در سیب سیو واقعا هم همون بگیم که هم بابامون در یادمون زده که برای پیشرفت دولت برای پیشرفت وطن برای پیشرفت همون بگیم که کلخاز و سلخاز و زمیناشو خیلی بگیم که یک انسان های صادق بدنده مثل همینا خداشون کار میکردن خداشون در درون پخت آمد رومدن نه حاضر آخران وقت رئیس ها را اگر پرسی همه 30 سال آخر یگان رئیس درون پخته در آمدگی نیست امام علی هم اگر در درون یگان گندم یا پخته روه حتما در تای قپای و قالین میپرتوین تخته میزنن تو که امام علی در اونجا یک سلفی کنه و خلاص بعد ببرویه بروه بعد دیگه ژورنالیست ها باید بگن اساسگزار صلح و وحدت سلفی کرد و اومد این کار را کرد واقعا اگر که رهبر اگر خودش در همون پوستی خودش اگر احساس نکنه همون وظیفه کارگر را او رهبر هیچ وقت رهبر شده نمیتونه من حاضر همه چیزا با چشم خودم دیدم در همه جا در درون سرویس سولازی سحر است مودا سحر قطعی اومدگی با همون لباساش بگیم تحتوی ماشینا گشته ایستاده است پرستاوید کنید که وقتی میپرسی رهبر همین سرویس کنی ایتای ماشین میبروی رهبر سرویس که از سرویسی کلان است شاید روزانه درآمدش گفت که همون گپا 3-4 هزار دلار باشه روزانه درآمدش یعنی که خیلی ماشینای قیمت در اونجا در تعمیر ایستادگی است ما بگذارم که سویتافور سرشت خیلی یک بگیم که نه ماشین های قیمت بها در تعمیر ایستادگی است شخصا از تعمیر ماشین ما خودش بگیم که 200 دلار میشود یعنی 800 زلوتی میشود تعمیرش نمیدونم که 1 ساعت دکنن و 2 ساعت دکنن نه خیلی کارگر داره یک 30 تا قریب کارگر داره 30 تا هم زیادتر شاید باشه اما پرستاوید کنه که هر یک تای همون ماشینه هر یک تای که همون سازمیشیدگی ماشینه خودش کنترل نه پرویرکا میکنه رهبر همین بگیم که تعمیر میکردگی خودش داخل شده در تای او کنترل نه پرویرکا میکنه اگه تاجیکستانی ما چیکار میکنه مردم تاجیکستانی ما یک جا یک و بسیار دیدگی ما از دیدگی ها میگم نه یک جا یک بودکه را میگیرن مگزینچه میکشوین در اونجا یک کارگر میمونن او را نامش میشوه رئیس دمو او را نامش میشوه رئیس ویچ نخواه بو دو تنگه بیاوه سر شیخو نمیخیزونه میبینی در بالای دیوان خوب ماشیناش تنیرافکا کدگی یک ماشینی اوپل هم داشته باشه او را تنیرافکا کدگی با کارگرش 333 بار فرمان میده که ماشین بشو
ماشین تازه که ماشین به شکی من یه جا میرم. یعنی که این چیزایی هست که این ما هیچ وقت بگیم که خودمون پیش بردن نمیتونیم. برای که یک کسی ما کار کنه، یک کس اگر صاحب دو تنگشید او اصلا بگیم که یگان چی نمیکنه. از این نمیجا رفته استم، از یک جور اگر خواهی نشانتون میتون. بگیم که یک رستوران های صاحبش پول میشه که خودش پولش هر روز میشه که خودش میشه که دورا تمیز میکردگی دورا زنگ است میشه تمیز میکنه، اما بیرون از او کو یک جور یا دو قبینه کو خودش لطه را گرفته بازونو زده شیشته کو بگیم که پولش همیشه که نمیگه که من رهبر هستم در اینجا، من رئیس هستم، من باید در کابینت بدونم بشینم. کابینت ندارم. یعنی که ببینید چه زندگی میکنه. اینو هر یک تاش دبیوت سا میکنن که برای پیش رفتن، نه اینکه اینجا یک دو تنگه پول یافت در دو خسپالی کراوات خریده در بالای او چای در پیشش گفتی هموگه با ادیخ کردن. یعنی اینه ای سبب میشوه که واقعا هم اینو چیکار میکنن پیشروی میکنن. از من شما اگر نمی از ماشین رو نشان بودم وقت آخران مدل ماشین قطع میگرده بگیم هم قدر دورنده هست، یگان گرم در یگان سویتافور یا در یگان جا یگان قایده را ویران نمیکنن، میستن جدت میکنن. نمی ماشین پوشیدگی ایترا کو احترام میکنن، یعنی قایده راه احترام میکنن، ماشین ایترا نه اگر هم داشته باشه. در تاجیکستان ما خدای نکنه یک آدم اگر یک مرسدس بخره یا یگان اوپل که سالش 10,000 گفت یا مو گپو 10-12 باشه اگر بخره یا که نمیدونم او دیگر بطر راه نمیده، او دیگر تمام احتراماتی ترا پایمال میکنه، بالا دم های میکنه، پیش خودم پراپوز کرد نمیکنه. این مینتالیتی ما هست، این تربیه ما هست. ما را هم خیل کردگی هستن. ما میگن کو زاغ در هلچه دیدگیش هم میکنه یا که میگن پرنده در هلچه دیدگیش هم میکنه. برای که یک قشر جامعه امیره میکنه و دیگرها ای را تکرار میکنن، دیگرها ای را تکرار میکنن. اما من در اینجا این چیزا ندیدم، واقعا هم این چیزا ندیدم. اینجا رهبر از کارگر جدا کردن نمیتونی تو اگر خودش نگه که من رهبر هستم، یعنی که از کارگرش جدا کردن نمیتونی. ما هم کوشش میکنیم، ما هم که تو که مثل همینو رفتار کنیم در اینجا، اما بگیم که به هر حال بازم ککای تمو کبری ما هست در دل ما، یعنی که همین چیزی ما خود. اما اگر تو ما مثل بابامون این چیز اگر ما از خودمون دور نکنیم دوستای عزیز ما یگان جا رفتن نمیتونیم، یگان جا پیش نمیتونیم. همین جمع هست ده، همین جمع باور کنین دوستای عزیزم آخر اومدگی خود دیگه حالتی همون چار تنگه اگر پیدا کنه کو عبد دمیره خوش میخیزه. بعضی دولت های پست نظرش نمیگیرن. ما همیجا دیدم ده پولشا بچه پولشا نصرونی در دولت ما قشلاق های، یعنی که بعضان حالت ها همین چیزا ما را گنده سخت میرسده، گرنی سخت میرسه که اوخی ای برادر نه همین پولشا است، نه همون دولتی که تو قرار داری، نه همون ایت است. همین دولت دیگر کس آباد کردگی است. ما و تو در همینجا بگیم هم یک مهمان هستیم و احترام خودمون بدونیم، نکنیم همین کارا. چی در کار هستم کتکی کردن، همین اوش سلام کردنشون هم دیگه خیشیدگی است. بعضی هاش همش نمیگم، بعضی هاش همین مینتالیته باید ما بگیم حتما باید این مینتالیته ما از خودمون دور کنیم، در حالتی که اگر ما بخواهیم برای پیشروی کردن. سلام به همه مردم تاجیکستان، سلام تاجیکستان است. این برنامه ما گفتگی هستم، هر حالتی میشه و هر وقت به وقت میام در یک چیز در یک چی فکر نظر ما میمونم. اگر گرچند برای شما نباشم برای آینده ملت است، شاید نسل های آینده از این سخنان
истифода баранд ва агар мо мисли ҳамун бобои худамон барнагардем дар чиёмон, яъне дар ҳамун асли содагӣ, асли инсонида барнагардем, ман фикр накунам ки дигар мо ягон пешравӣ карда метавонем. Барои кибру ғурур ҳеҷ чизе ҳаст ки худмон ҳеччи надорем, не ки кибромон ку дар ягон ҷаҳон намеғинҷад. бовар кунед, худомон дар асл ҳеччи надорем, ҳеҷ ки ҳастем, на обрӯ дорем, на моликият дорем, ҳеччи надорем беғарз я эмомалии дӯст. кибри мо ку я опели 92 сола бихарем, дар Тоҷикистон хати ҳамсоё черезну кичилик салом мекунем. ин чиза дур кунед ҳамватанои азиз. ман бовар кунед ҳаминҷо ҳозир дидам, мегум ку боз дар ҳамин сервис монду мошина ба худо мегум шеф кани раҳбар кани, гуфтум ман ҳамин чӣ кунам фаҳмонам ҳамин чиёра чанд сум мешава бифаҳмем. даромадан дидан гуфтан хай 800 злоти мешава, яъне ки 800 злотиш $200 мешава. шеф худаш қабул мекуна мошина. представит кунед, шеф намега ки ина мастерта бира қабул кун. шеф худаш мея мошинта мебина, дардша мебина, барое ки худаш мутахассис, яъне ҳамин кор аст, мастер аст. худаш қабул мекуна, бо баъд аз кор бучидан худаш гӯем ки проверка мекуна, баъд дар соҳибаш месупорад. шефи ҳамин бигӯем ки сервис дар таи мошино гаштеста сапсиё айран бо меброям қақишру қати салом мекуна ки салом алейкум ка намегӯ ки ҳамин одам шеф аст. барои ҳамин дӯстои азизам, биен мо ҳам ҳамин инсонгариро айдаст натем, яъне ки мо ҳам кӯшиш кунем ки кадоме ки корхона дорем, ресторан дорем, я чиз дигар дорем, ҳамватанои азиз кӯшиш кунем ки аз ҳамин чизҳо истифода барем, аз содагӣ, аз инсон будан кӯшиш кунем ҳама вақт початон дар замин бошад, ай замин поотона наканем, яъне ки дар осмон парвоз накунем. дар ӯ ҳолат худованд инсоне бигӯем ки оддӣ ва шояд ҳамиёро аз сабаби ҳамин додагӣ аст ки ҳаминқадар инсони оддӣ ҳастанд, на ин ки бигӯем ки ягон шайтону ё ки кибрдор. шояд ай пушти ҳамин худованд ҳамиёро додагӣ аст ки ҳамавақт ё дар замин мегарданд, яъне осмонда парвоз намекунанд. доранд шояд дурниёдам ҳаст, як танита ахмақ баъзан ҳолатҳо ман мебинам, мегӯм ҳамватани худмон буда ҳамватани худмон буда мегӯм ҳаст баъзи светофорода ино ҳам киё ҳамин кора мекунанд, ҳаминҷа будагиё ҳамуноеш ҳамин кора мекунанд ки дар дигар давлатҳо мераванд, кор мекунанд, аз дигар давлат пул мегиранд, меоянд дар инҷа ягон мошинои қимат мерседес ягон ай ҳамун ҷойо ки харида мегиранд, меоянд дар инҷа, баъд инҷа меян ҳам хеле бигӯем ки вақте ки аз хориҷ ки омад давлати худаш эркагӣ мекунад дар инҷа. аммо инсоное ки дар дохил гашта истодан ин кора намекунанд. хеле бигӯем як инсонои содда, оддӣ, бигӯем ки хеле хуб аст. барои ҳамватанои азизам сухана бисёр намекунам, бигӯем ки ҳама вақт худо куна ки мо мардуми Тоҷикистонам, яъне мисли ҳамун бобомон бояд дар замин бошем, на ин ки кибру ғуруру дар осмону намедонам ба 2 танга пул дигар бигӯем ки 10,000 дар Россия кор кардем, дигар бигӯем ки худомона дигар шоҳи ҷаҳон эҳсос накунем. ҳама вақт дар замин бошем, ҳама вақт дӯстомон пеши бар боша, ҳама вақт эҳтироми якдигарро агар донем, дар ӯ ҳолат мо метавонем ки ҳамон вақт худованд баъд назараш дар мо меғалта ки бандам оддӣ аст, бандам хуб аст, бандам дар замин мегарда, дар осмон не. фикр кунам ки дӯстои азизам ҳаминҷа боқии шуморо дар худо месупорам. дар бахти мо ҳама вақт падар, модар, ака, додар, ёру наздикои мо соғ саломат бошанд. худо кунад ки рӯзе мо шумо ҳам дар ватан баргардем, як гӯем як менталитети дуруста ба по монем дар замини худмон, дар ватани худмон ва мо шумо дар ватани худмон соғ саломат бигӯем зиндагӣ кунем то вақте ки умре дорем. ва ҳар пешниҳодое ки мо мекунем ҳамватанои азизи барои бигӯем ки маҷбурӣ нест қабул кардан, яъне ки шумо метавонед ихтиёр доред қабул кунед, метавонед ихтиёр доред қабулш накунед. ва динагина сухани манам ҳам танқид буд ва ҳам пешниҳод буд барои ҳукумат, ва ӯро ҳам метавонад ки қабул кунад ҳукумат ва метавонад ки рад кунад, давом додан бигирад корша. дигар ҳамватанои азиз саломат сарбаланду
хонобод бошем ҳамамон. Худо нигаҳбон ту.